Uthula enkonzweni ngiyabingelela ngibingelela abaholi bami ngibingelela nabangcwele bonke egameni elihle loMfowethu uJesu. Amen. Bazalwana, iBhayibheli ithi ubufakazi okuphuphuma kwenhliziyo. Manje inhliziyo bazalwana mayigcwele iphuphuma. Mawumela ngempela engakayihli lento le ungeke uzohambe. Ngeke uzohambe. Kakhulu uyabona bazalwana masehlambuluka sivumiswa. Mawufika lana mhlambe ungazimiselanga uthi hayi nami ngizothi nje kancane. Kodwa manje ngoba inhliziyo iyaphuphuma bazalwana ufanele ukuthi uhafule. Siyabonga bazalwana. Hayi mina nginamkinga bazalwana nabantu abafakazayo. Amen. Ngoba emasontweni bazalwana kufakaza kusekho. Yikho lokho uyabona emasontweni kufiwe. Amen. Abekho abantu abafakaza. Manje emasontweni kufiwe bazalwana abantu bafele ngaphakathi. Yikho lokho beyenza izinto ngoba abahlambuluki nokuhlambuluka. Uyashayelana uyenza yonke lemikhuba le. Manje siyambonga uNkulunkulu bazalwana ukuthola ivangeli leqiniso. Engifuna ukukusho uyabona nami abantu mabefakaza ngihlele phansi. Nami kukhona la ngidla khona bazalwana ngidla kakhulu. Ngoba manje ngimamele abantwana bakaNkulunkulu futhi sengizwile lana ngithole ipoint A1 engifuna ukunilulela kakhulu bazalwana. Uyabona bazalwana uSathani akekethi nje ezweni bazalwana izinja sekhomkhotha imoto ehambayo. Ezinye uthola ukuthi mayiyaphuma lapha ekhaya yayigijimisa mayiyoshona isebenza lo msebenzi ibuye ihlale la enye mayiqhamuka imoto iphume lapha igijimise. Kodwa ehlele bazalwana engahambi ziyayichamela. Masifika kuyo nje sifika nje siphakamisa umlenze ziyayichamela. Manje lo Sathani bazalwana uSathani akanandaba nomuntu ongakholwa. uSathani akanandaba nomuntu ohlele ezulwini. uSathani bazalwana akanandaba nomuntu ongaphumeleli ongayenzi lutho. Kodwa manje uSathani ubheke umuntu ophumelelayo ohamba endleleni ngoba uyamazi ukuthi uyakuphi ufuna yena lo. Amen. Amen. Ningakhathazeki bazalwana manihlaseleka. Amen. Ningakhathazeki. Uwazi uyabona kufanele ukuthi usho nje ukuthi hayi usho ukuthi ngiyakholwa. Ngoba uSathani bazalwana akahlaseli umuntu ongakholwa akanandaba naye. Ufana nomuntu uyabona umuntu osondayo ongena ndaba noNkulunkulu akanandaba naye. Kodwa ufuna umuntu othemba uNkulunkulu. Ufuna umuntu othandazayo uSathani. Amen. Akanandaba nalaba beza la esontweni bafike badlalela abayenza imikhuba akanandaba naye. Ngoba uyazi ukuthi no uNkulunkulu ihlo lakhe libheke abazalwana abayenza intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu ubheke bona. Amen. Kodwa yithini ukutshela into eyi1 ukuthi why ufanele ukuthi uhlaseleke. Umntwana kaNkulunkulu before uzobona isibusiso sikaNkulunkulu or before uzophiliswa ukhula kakhulu. Amen. uSathani bazalwana into ayifunayo yile ukuthi wena ngoba uNkulunkulu ufuna ukukubusisa
kodwa into ayenzayo yenza sure ukuthi you must pay the price. Amen. Ayikho into ozoyithola mahhala. Uthi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu yena uyabusisa kodwa mina ngizoyenza ukuthini, you must pay the price. Yale nto le uyitholayo. Mawuhlaseleke kakhulu kodwa uSathane uthi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu mayesekhulumile ukuthi uyakubusisa angeke ajike uNkulunkulu. Vele isibusiso sisendleleni kodwa you must pay the price. Manje wena uzosikhethela ukuthi uzoyibhadala le price le uSathane athi uyibhadale or uzothi uNkulunkulu akekho. Ngoba izinto zabana impima ihlasele kulula nje ukuthi hayi uNkulunkulu akasekho. Why? Bazalwana ngingahlaseleka kangaka, ngiyakhuleka, ngiyafasta, ngenza yonke into, kodwa why ngihlaseleka kangaka? Uyazi ukuthi inkulu into ezayo. Njengoba inkulu noSathane isilinganiso ayolinganisa ngaso sikhulu kakhulu. Kodwa fanele ukuthi nehlale kuNkulunkulu bazalwane. Niyazi ukuthi noma ningahlaseleka kanjani kangakanani kakhulu kangakanani, kodwa nithembe uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhona. Amen. And nesibusiso sikhona. Amen. Yingakho yabona izwi lithi bazalwana fanele ukuthi sibekezele. Fanele ukuthi sibekezele. Amen. Akusiyo uNkulunkulu bazalwana ofuna ukuthi sibhadale iprice. uSathane. Hallelujah. uNkulunkulu usinika izinto mahhala. Kodwa uSathane ufuna ukuthi niyikhiphe bazalwana iprice. Uzoyibeka phansi uthanda ungathandi. Yalo nto leyo. Amen bazalwana. Amen bazalwana. Angiyena bazalwana inkonzo ayivalwa mina. Ngizothi nje masinyane bese ngiyavala. Bese ngiyavala bazalwana. Ake sifundeni nje kafishana bazalwana. Ake sifundeni kafishana nje Efes 6 sikhala ku10. Fanele ukuthi sihlome bazalwana. Amen. Singaloko sikhala sithini fanele ukuthi sihlome. uSathane bazalwana ngeke simenze lutho mangabe singahlumi. Amen bazalwana. Lo Jesu naye bazalwana wangihlula ngani ngezwi. Wathi ezwini izwi lisho kanje, izwi lisho kanje, izwi lisho kanje. Fanele ukuthi nihlome bazalwana ningakhali. Amen. Why bazalwana fanele ukuthi nihlome? Amen. Amen. Ngoba uSathane bazalwana uyanifuna, ufuna ukuninqoba. Manje kufanele ukuthi nihlomeni izwi likaNkulunkulu ngoba izwi likaNkulunkulu alijiki bazalwana, kodwa uSathane bazalwana ngeke umnqobe uyogcina vele usowile mangabe izwi lingekho kuwe. uSathane uhlulwa ngezwi. uSathane akanandaba nenkolo yakho. Amen. Akanandaba nenkolo yakho uSathane. Amen. Kodwa into ofanele ukuthi ngoba inkolo bazalwana uSathane uyipholisa kancane noma ngaba umlilo bazalwana yafutha, kodwa uyipholisa kancane iyogcina seyenze njani seyiphelile. Kodwa
kodwa manje masihlome ngezi bazalwana uSathane mayithi 1 uthi 2 mayithi 2 uthi 4 amen awulaleli izinto zikaSathane bazalwana kodwa manje ngabe izwi lingekho ngaphakathi kwakho amen bazalwana uzomlalela uSathane ngoba uSathane uzokutshela ukuthi uyambona ukuthi uNkulunkulu wakho akekho uyabona ukuthi nokho manje uhlaseleke kangakanani uyabona ukuthi uzili ukudla uyakhuleka uyabona ukuthi izinto azenzeki amen mawungenalo izwi bazalwana ungeke ume ekholweni kufanele ukuthi iBhayibheli ibe umngane wakho ube nezwi ngaphakathi mawuhlaseleka uthi ngiyazi ukuthi uNkulunkulu nala uzongikhipha amen ngoba uthi yena angeke avume ukuthi unyawo lakho lenze njani eshelele uDavide uthi noma ngahamba ethunzini lokufa uthi angesabi lutho haleluya amen manje mawungenalo izwi bazalwana uyohlala njalo uhlupheka ngoba umuntu okhongotha izinja abazalwana usabe izinja ngoba uthi sizomluma amen kanti izinja abazalwana azilumi uNkulunkulu amen amen bazalwana amen enkonzweni amen enkonzweni amen shomani bazalwana nifunde iBhayibheli futhi uyabona bazalwana akusizi bazalwana ukuthi nifunde nje iBhayibheli fanele ukuthi nilikholwe izwi likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu mayisho into akakambi manga ukhuluma iqiniso nikholwe izwi ukuthi cha noma ngahlaseleka kanjani kodwa uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu uzongikhipha kulana ngoba khona manje bazalwana mawungabeka nje ukuthi no ukusuka nje sibancane sisesuswini saboma wethu amen bazalwana uNkulunkulu wasilwela lapha wasigcina sazalwa sesizelwe bazalwana khona manje sesingaka uNkulunkulu lokwenze njani esibelethini amen amen uSathane usifuna ngapha nangapha uNkulunkulu lokwesibelethi amen amen manje fanele ukuthi simkholwe bazalwana uNkulunkulu simnqobe uSathane bazalwana akanamandla thina siphiwe amandla ukuthi senze njani sinqobe uSathane sinawo amandla bazalwana amen amen funda Baba funda kwezwi lakhe egameni loMfundisi Jesu Kristu amen Sisihloko izikhali zamaKristu verse 10 elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu elokugcina bazalwana qinani enkosini bazalwana nasemandleni akhe amakhulu amen bazalwana ngoba uNkulunkulu bazalwana njengoba yena amandla amakhulu amen bazalwana uwanike thina ukuthi siyenze njani sinqobe uSathane amen kulamandla la amakhulu bazalwana nathi sinawo sinikile lamandla ukuthi kufanele ukuthi siqine sibe namandla lamandla lamakhulu abe kithi amen 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 siqine enkosini singafrakheli bazalwana amen 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 ingathi izimpi mase ushaya uthi hayi mina ngiyahamba baningi lana bazalwana abaphumile lana ngathi hayi mina ngiyahamba nje hayi ngiyalishiya leli evangeli labo kodwa mina ngiyamangala bazalwana ukuthi eRoma mina bazalwana eRoma bengingabhekanga umuntu nala ngisasenjalo amen angibhekanga umuntu ngibheke mina ukuthi ngihamba njani noNkulunkulu kuphela mina akekho bazalwana umuntu ongangekisi ukholo
akekho umuntu Amen. Jesus. akekho bazalwana umuntu ongangekisi ukholo ukuthi ngithi umuntu uyenzeni ukhulumile wathini kuhle kakhulu bazalwana ngoba angifuni ukuhlala nani isikhathi eside mina ngifuna ukuthi ngihlale nani isikhathi esifishane bese ngiyahamba bazalwana ngoba mase niphuzitiye lapha nizwa amakhekhe ahamba nawo nikhuluma ezinye izinto anisakhulumi ngokholo mina ngifuna ukuthi sikhulume ngokholo phela siyeke ezinye kodwa singayikhuluma bazalwana izinto zokuphila singayikhuluma anginankinga nazo kodwa uma uzoqoqa izinto zasezweni ngisheshe kubaleke bazalwana ngiyabaleka ngiyabaleka ngoba iBhayibheli nalo lithi enkulumeni eziningi bazalwana uqhamuka isono isono seqhamuka lapha ngoba ugcina manje mawubhekela abantu uloko okhuluma nabo behleka beyenzani usathane uthi hayi nasi spice fake arrogant ugcina usokhuluma enye into usohambile usukile kubazalwane umoya ingcwele athi hayi lana uqhambe amanga la ufanele ukuthi uyovuka amen bazalwane funda uthi utheni uthini verse 10 elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayamakhulu 11 hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla ukumelana namaqhinga bazalwana fanele ukuthi sihlome zonke izikhali zikaNkulunkulu izikhali zikaNkulunkulu bazalwana yimi izwi Hallelujah. amen izwi bazalwana leli uyabona mawudle izwi bazalwana uqedile ayikho into ezokunyakazisa ngisho nomzalwana noma angakhuluma kodwa no uhlebile angisayazi mina indaba yokuhleba bazalwana ukuthi angazi ukuthi ngagcina nini ukuthi ngihleshiwe angiyazi Amen. sulanga nje ngingakuzwanga nginankinga Amen. mange kusuyile ngizoza kuwe ukuthi hawo wawose ungikhuluma kahle kanjani Amen. ethi hayi inkosi ikuthethelele siyezulweni bazalwane usathane uyabona usathane bazalwane usathane akanithandi ningacabanga ukuthi unosathane uyanithanda usathane akanithandi bazalwane uyabona ukubi kuya ngosathane kufanele ukuthi anikhabe njengebhola usathane kodwa manje abantwana bakaNkulunkulu uNkulunkulu bazalwana ubavikele isandla sakhe siphezulu kwabo kunengubo wena ongayazi bazalwana ohamba nayo Amen. oyambethe kodwa ungeke uyibone umsunguli waleli bandla bazalwana wasitshela wathi yabona mawusokholwa yabona kunengubo bazalwana le amazi ukuthi iyenza isetshenziswa yilabantu laba abahambayo laba abahambayo babathi bayenza njani bayathora ungena ngaphakathi kusuthi sleeping bag. Oh, sleeping bag, yeah. Manje uyabona le ngubo leya ungeke wena uyibone kodwa le ngubo leya ingubo leyo yona ngokwayo usathane mayethi uyasondela ubona amalangabi akaboni ingubo kodwa ubona amalangabi ingakho uyabona izinto eziningi bazalwane asifiki kuwe ilingo bazalwana eziningi kakhulu asifiki ilingo ezincane bazalwana ziyafika kuwe why zingafiki kuwe ngoba uvikelekile uNkulunkulu ukufake kuphi ngaphakathi kule ngubo
manje wena ma uthola le dust inyana le edlulayo lencane ukhala ngathi uNkulunkulu akekho uNkulunkulu ushiye kanti hayi idust encane nje fanele ukuthi uyibone ukuthi idust inyana encane ukuthi fanele ukuthi idlule kuwo kodwa okukhulu uNkulunkulu ukuvikele. Amen. Manje ngale dust le isitholayo bazalwane uthola ukuthi thina siya complaina sithi hayi uNkulunkulu akekho why kwenzeka kanje futhi abanye uthola ukuthi noba aqala nokufika evangelini athi hey eRoma bokungcono or eChurch bokungcono or hey wonini kube kungcono kodwa since ngafika la kuleli bandla ngihlaseleka kakhulu. Ufanele ukuthi uhlaseleke kakhulu ngoba manje usukile lapha endleleni yobumnyama manje usohamba endleleni yokukhanya manje usathane ufuna ukukudisturba ukuthi ubuyele kuphi khona lapha uthi hayi lapha bengihambela nje bengingahlaseleki kodwa since ngingena ematsheni hey zanginetha yini manje usathane bazalwana uvesa leyo picture ukuthi sibone ukuthi hey ngathi sifike esihogweni manje sahlaseleka kangaka kwenze njani kuthiwa uNkulunkulu ukhona la kuthiwa no abantu bayaphola lana kwenzekani kodwa yini kodwa sahlaseleka kangaka uyabiza bazalwane ukulandela uJesu. uJesu wathini wathi ofuna ukungilandela akayenze njani akathatheni athathe isiphambano sakhe. Isiphambano yini bazalwane? Inkinga le nto leya naye uJesu bazalwana kuthiwa no ubehamba ewa ngaso waze walekelelwa umunye wathi hayi thinge kuthwalise siyasinda isiphambano. Kodwa ufanele ukuthi uthembe ukuthi noma ngabe isiphambano sami ngisithwele kodwa uJesu unami. Amen. Amen. Funda verse 12. Ngokuba asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balubumnyama. Kodwa bazalwana asibambene negazi nenyama. Amen bazalwana. Akufanelanga ukuthi sibheke abazalwana ngoba umuntu mayengena empini ubheka abazalwana. Abazalwana babeke eceleni bekusathana. Nama department usathane bazalwana unama department. Amaningi kakhulu ama department ya. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Njengoba naye uNkulunkulu enabantu abaningi bazalwana nephiwo. Amen bazalwane. Manje naye usathane unama department amaningi kakhulu. Ngoba khona manje uzothi abathakathi bafana nama Satanist abafani. Ama devil worshiper nawo abonye kwi department. Imibuso iminingi bazalwana kumnyama kodwa uNkulunkulu uyayinqoba. Uyinqoba ngani? Ngomoya. Amen. uNkulunkulu akanayo imimoya eminingi unomoya. Amen. Imimoya yakaSathane. Nawo nalo moya uNkulunkulu unqoba nama department wonke kaSathane. Amen. Inkinga ukuthi bazalwane njengoba sambethe inyama isuke yokutshela ukuthi hayi uyabona le ayingakawe. Mhlambe kungaba ngcono uma ungayenza kanje. Inyama isho njalo. Ithi mhlambe kungaba ngcono uma ungayenza kanje or uyenze kanje. Kanti lutho kungcono nje uma ungathemba nje uNkulunkulu ngezwi lakhe umthembe uthi
uthi inyawo lami ngeke lishayile angeke avume ukuthi uNkulunkulu uSathane asenze ibhola Amen. noba uSathane angahlasela kanjani ahlasele kanjani akobekezele njengomuntu waseRoma Hey baba. uthi hayi mina angikho kwenye indawo mina ngihlala la nambe ngisho njalo ngithi ngiyase ngifele eRoma into engayithanda nje yi1 bazalwane namanje ngiseme ngayo eRoma abazalwane besivuma izono kumpriest efestering amen manje ithe mangifika lana ngathola ukuthi kuyahlanjuluka ngathi ya nayi into Amen. ngoba ayikho bazalwane yenye into ukukholwa nokuhlambuluka phela nokufunda iBhayibheli nani izo izinto bazalwane ezokufaka ezulwini ngoba ngeke ungene mangabe uneso amen kodwa mangayifundisa ukuthi uhlambuluke ungena noma kanjani ezulwini kodwa basoku uSathane ushaye ngenyawo phansi bazalwane uthi lutho ezulwini khona ngeke ithi mina ngiphumile nina niyakhona hayi eqabeni shi manje nawe ufanele ukuthi ushaye umonyawo phansi uthi Sathane kula ngiyakhona uqambe ushilo Amen. Oh Jesus. ukuphila bazalwane okuphakade uyazi ukuthi siyohlala kamnandi lapha abazalwana siyohlabelela kodwa no inkinga angeke saba khona uJesu masifika ngale uyosula inyembezi ilanga ngeke lisaba khona ukulamba ngeke usaba khona siyohlala nje siyoshipha nje sithi uyingcwele siyoshipha nje ene uSathane bazalwana akekho lapha ezulwini uSathane angeke asabakho angeke futhi asasondela kithi Amen. waqoshwa ezulwini angeke asaya lapha athi uyoliswa abangcwele Amen. Kabe kumnandi bazalwane sesihlele sonke sesizoshika siyenzani kodwa abanye bazalwane bazomangala mabefika ngale uNkulunkulu uyababonisa ukuthi uyabona lokho umuntu esethi hayi mina ngakhishwa ukuthi ematsheni okushusheka kakhulu uNkulunkulu esenibonisa ethi no uyabona lokho okwakho nalokho kwakho nalokho kwakho uthi hayi inkosi mina angizange ngikuthola athi ubongeke ukuthola ngoba awukhona ukubekezela beningangithembi beningithanda nikholwa kodwa ningangithembi Amen. manje ingakho ningazanga nifinyelele entweni zenu uNkulunkulu bazalwana bengeke asilethe emhlabeni asilethele uzohlupheka lutho nawe ngisho ingane yakho weyizele njengenyama awuyilethele emhlabeni ukuthi uzohlupheka Amen. uyayifisela izinto ezinhle njengoba nikholwa nje bazalwana niyabakhulekela ingane zenu ukuthi baphumelele Amen. yabona lo mfana lo wefakaza ngesuthu umntwana kasisi wami usisi wami usindisiwe uyakhona sebenza lapha ePitori manje uyamkhulekela ingakho kuyenzeka izinto ezinje ngoba mawuzukhulekela ingane zakho ngoba uSathane uyesethi uyibhedile uyesethi ngifuna ukuthi ayolandalela iphepha angabe safika la ekhaya ungabe kusacelebrate instead okuscelebrate ukhave Jesus. kodwa uNkulunkulu wathi lutho waphakamisa isandla Hey, Jesus. lapha ebekhona lapha ku driver uNkulunkulu ingilosi yathi nosuka la wasuka wahlehla kancane mayehlehla kancane kwayenzeka iaccident kwafaka udriver ufanele ukuthi kube ufe udriver ufena Hey, Jesus.
Hallelujah. uNkulunkulu bazalwana uyazenza izinto ezinje. Ingakho yabona izinto ezinje uSathane mayesehlasele kufanele ukuthi uhlale phansi ucabange ukuthi no uNkulunkulu konje ungiyenzeleni. Amen. Mawusocabanga ukuye ivangeli ukuthi hawu uNkulunkulu ngabe ungiyenzeleni oso uyabala. Ingakho yabona ichorus lethi balisi busiso sakho. Amen. Amen bazalwane. Phinda lapha u10 ku12. Ngokuba asibambene negazi nenyama. Kodwa sibambene nembuso, namandla, nababusi bezwe balobomnyama, nabawomoya bobuwe emkhathini. Amen bazalwane. Ngaba Illuminati ngaba yini bazalwane silwa nayo. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Kodwa ke umzalwana mhlambe mawubona ukuthi hey lo mzalwana umelele nami. Amen bazalwane. Wena cabanga nje ukuthi hayi i-test yami usho ukuthi lo mzalwana lo i-test yami. Ngeke ngiyukukholwa ngizomkhulekisa futhi ngizomthanda kakhulu ngiyambona ukuthi umelele nami ngoba asilwe negazi nenyama. Awuli nomzalwana ufanele ukuthi ushiye inzondo. Noma ungezwa ukuthi ukuhlebile mthathelele. Amen. Amen. Ngoba uSathane bazalwane uyangena kumzalwane ukuthi azoyenza njani azokudestroy. Manje ungavumi. Amen. Ungavumi. Amen. 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 Amen bazalwane. Silwa nemibuso. Kahle bazalwane silwa noSathane. uSathane bazalwane ubekele ukuthi silwe naye simnqobe uSathane. uSathane akalwi noNkulunkulu. Angeke futhi alwe noNkulunkulu bazalwane. Ngoba angeke alinge nokulinga. Amen bazalwane. Kodwa ulwa nathi ngoba thina sumfanekiso kaNkulunkulu. Uthi ngifuna ukubahlupha nabantu laba ngoba abalazi ilungelo labo kuNkulunkulu. Kanti masithembe uNkulunkulu sefundiswe bazalwane siyanqoba. iBhayibheli lithi singabanqobi njani bazalwane? Singabanqobi njani? Sibheke abazalwane. Siyanqoba bazalwane. Mojesu siyanqoba manje semethemba uJesu siyanqoba. Sinqoba uSathane ethanda noma engathandi sinqobe. Amen. Funda sivale 18. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuba nibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi nalapho senifeze konke nime. Amen bazalwane. Anilo ukuthi sihlome zonke izikhali zikaNkulunkulu bazalwane. Sime. Amen. Funda 14. Ngakho yimani izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso. Nifakile izivikelo sesifuba sokulunga. Izinyawo ziqokisiwe ukulungela kukho ukushumayela ivangeli ukuthula. Kukho konke lithatha isihlangu sokukholwa eniyakuba namandla okucima ngaso yonke imicibisho evuthayo yomuntu. Amen. Sikholelwa kuNkulunkulu bazalwane. Masikholelwa kuNkulunkulu bazalwane siyayicima imililo kaSathane. Masikholelwa kuNkulunkulu. Sihlale nje inkalo zethu isiboshiwe sifake nesivikelo sesifuba. Singakhuluma too much bazalwane. Sihlale nje eqinisweni likaNkulunkulu. Sikhuluma iqiniso kuphela. Amen. Singafaki nezinto eceleni. uSathane bazalwane noma esilandelela athola ukuthi akho lutho olwakhe
Yingakho kufanele ukuthi sihlale senza njani, sihlambuluka. Amen. Amen bazalwane. Amen. Funda sevala secini 17 namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi kaNkulunkulu. hayi ngiphetile bazalwane. Namukele yini Isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi kaNkulunkulu. inkemba kamoya eyizwi. Sinqoba ngane bazalwane. Ezwi. Fundani iBhayibheli bazalwane. Nikholwe izwi likaNkulunkulu ukuthi izwi likaNkulunkulu inkemba. Inkemba yesika amahlangothi wonke bazalwane. Inkemba ehlula uSathane namadimoni. Inkemba bazalwane ehlula imibuso. Amen. Sinqoba ngayo. Kodwa manje ngabe singafundi bazalwane iBhayibheli. Niyazi ukuthi kuncane ukuthi kwethu ukuthi sinqobe. uSathane bazalwane akafundi izwi. uSathane izwi uyalazi. Amen. Libhaliwe la uSathane. Libhaliwe kuye. Uyazi. Lonke izwi lele iBhayibheli le uSathane uyalazi. Manje thina fanele ukuthi senze njani? Sifunde lingene, liphile nasemathanjeni ethu. So ngoba uSathane bazalwana ngalo. Hambani bazalwana nofunda izwi ninqobe uSathane.